Gatakati ka mweri wa 10 mwaka muhituku na mweri wa 4 mwaka uyu, bururi ni urakoretwo ugumirwo ni ng'aragu thiini wa kaunti 23, no ona riũa rĩa ng'aragu ritanathũa, icigo iria iheagwo bururi gia kuria na njira ya kuhanda mbembe kwa wingi nigumirwo ni thina wa ngunga kuria nginyagia riu ithukangitie makire ma eka 2,000 cia mugunda. Arimi magithi na mbere gukaya kuma na thina uyu. Wakati huu mdudu amesambaa kote katika kaunti, ingawaje si kila shamba imeathiriwa. So wakati huu tuko na karibu 20% ya mashamba zetu zimeathirika wakati huu. Na tunaomba serikali ya kuwa serikali ya county government pia na serikali kuu watusaidie kwa maneno ya kutuletea dawa aswa ya kuua hii wadudu. Mwandiki mukaru wa ministry ya urimi ni ugite agikorwo thina uyu ndukung'ethanirwo naguo, Kenya iri kigeraine gia kurwo ni ngunia milioni 16 cia mbembe mwaka uyu, na uguo ni kuga Kenya no iguthi na mbere kugura mbembe kuma nja wa bururi. Kati ya hiyo milioni 1,900, milioni 800 iko katika adhari ya kushikwa na hii mdudu, na tayari karibu milioni 200 hekta imeshikwa na hii mdudu, na ikiendelea hivyo tusipofanya chochote tunaweza poteza karibu milioni 16 mahindi, milioni 16, na hiyo itakuwa hasara kubwa kwetu. Ukinyirira riu matukaini maria tucerete kwina unyihu wa mutu, na angikorwo ngunga ni guthi na mbere kugumira kaunti cia mwena wa ithuriro ria bururi, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Kitale, thina wa agua mutu wae gukorwo ni hindi wa mbiriria. Ngirifotora Inooro TV, njitagwo Simon Maceria wa Wangui.